Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, seteja para masyayikh, seteja para pengasuh pondok pesantren, seteja para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabtina amul ja'aki, kong langkong ajunan semulja Kiai Arba'in Amsum, ajunan semulja Kiai Zaini, ajunan semulja Kiai Sudahri Amsun, ajunan semulja Kiai Hashim, ajunan semulja Kiai Habibur Rahman, ajunan semulja Kiai Masyoto, terseteja para masyayikh, para kiai, para asatid seabtina tak bisa nyebut asma'i pontong persetong, namun tak ngurangi rasa ta'dim torto ataptina dak para ajunan seteja. Sejuga abtina amul ja'aki, seteja aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Desa Tanah Merah, terseteja para rabu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bermuara dari acara malam hari semangken tikal tak mabi pertama betul kaula keng eja kaja minabi oleh cucur nyon pangapora sesobung batesa minabi deki tak sami sareng sebiasa nah minabi sebiasa ngeseen mun tak depak secem kikirin mun semangken nyon pangapora ken tak mampu keng eja kaja abdina gelak pagi ki puru buka infus. Ya Allah, mun tak hadir tak rengi kikirin di mana. Gelak keng abdina EWA sareng Mbak Musa. Mbak Musa kento ring sepo abdina. Sengak ra motor ara hadir mun sobung ajunan pasar tak rami ra. Erekan abe penglaris pasar. Pangapora ngebala kada takok deki sampai kikirin mbian bolan kun lebur akikir tak oning ke sebenarnya titi repot titi kiai japon gulet gelak ke Bamusa saung guna kente abah kento jek bereen kento kita separuh perjalanan masih seperapat perjalanan ya katipon apa lah kadung acapur paski keluar tak bisa nyorot tu pada tak bisa mangan gule nyambi alek kasa male pada tahu wah pas yu si genteng do yu ya sitin bak kelebun ya sekalian promosi ken landi bekal le jadi aku tak gerido gentengan gula banyak tempeng kat rumah bi gula ya cerin mak le pada tahu ke perjuangan lagi on bermuara dari acara malam hari semangken kak dinto pada Rabu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari acara malam hari semangken kak dinto pada Rabu terlahirlah sebuah sejarah. Dari acara malam hari semangken kak dinto pada Rabu sejarah Islam itu ada. Karena tak kira badanuzulil Quran minabi sobung Rabiil Awal. Minabi sobung molodan tak kira pada nuzulil Quran
Tak kira pada Isra Mi'raj mi Nabi sobung molo ta. Ambu yu cak ngabas kidis iya din nak saya ceramah Allah. Tinemarin patobuk kasta nyambiale ngo. Tak kira pada peristiwa hijrah mi Nabi sobung molo ta. Sehingga para Rabu tabuna Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tabun beliau bulan Rabiul Awal kak dinta adalah situng bulan sekak dimma kemuliaan nang bulan Rabiul Awal secara jelas dan secara tekstual dalam Al-Quran kak dinta tidak disebutkan sebadan nang Al-Quran kak dinta syahrul Ramadan sebadan nang Al-Quran kak dinta minha arba'atun hurum minabi ajunan nyari Rabiul Awal tak kira mangki namun minabi sobung bulan Rabiul Awal tak kira pada bulan-bulan selain. Nah, apa bulan Rabiul Awal kak dinto setiti pertanyaan, apa bulan Rabiul Awal kak dinto secara khusus dalam Al-Quran kak dinto tidak disebutkan kemuliaannya mak pasti bulan semulja. Apa bulan Rabiul Awal kak dinto mak pasti bulan seistimewa karena ada satu peristiwa yang luar biasa nang bulan Rabiul Awal kak dinto bulan elahirakina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrun ulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan elahirakina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi kak dinto Nabi sepaling mulja Gusti Kanjeng Nabi kak dinto Nabi sepaling istimewa seasal bulan beni bulan semulja karena nalpek ke Gusti Kanjeng Nabi pasti bulan semulja mangkan istilah batan kaula Gusti Kanjeng Nabi kak dinto limited edition mekeluar sekalian pas tak mekeluar boleh nalekana Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lahir para Rabu tak sami sareng batan kaula ban para ajunan minabi batan kaula ban para ajunan lahir sami sareng bajik-bajik sekati biasa na katipun apa nangis waladatka ummuka ya bana adam bakian manusia kak dinto para Rabu nalekana lahir dari rahim puna kak dinto nangis pita sareng Gusti Kanjeng Nabi katipun apa Gusti Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nalekana lahir asujud telunjukun kak dinto menghadap ke atas hale atabu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila kak dinto Gusti Kanjeng Nabi sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami Gusti Kanjeng Nabi kak dinto asujud asyukur bertahmid ben seakan-akan saking genteng Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bagaikan bulan purnama sesampurna terak tali buat terak mencorong makanya sarang buatan kau leban para ajunan gelak lestari sebut dalam situng kalimat syair anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta ikathirun ghali anta misbahus sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi bayangkan abak ya latin sareng Gusti Kanjeng Nabi ngene anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri
anta syamsun anta badarun anta nurun qanuri anta ikathirun wa ghali anta misbahus suduri. Bon, Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi. Anta syamsun, ajunan Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi bagaikan matahari seteran tane betera. Anta badrun, ajunan Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi bagaikan bulan purnama sesangat sampurna. Genteng keng genteng Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto wibawa, beni genteng nafso. Genteng orang genteng Kak Dinto pada Rabu beda dua, beda genteng wibawa, beda genteng nafso. Nabi Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto genteng wibawa. Nalekana ngolatin Gusti Kanjeng Nabi nonduk takok kabeh. Bite sareng Nabi Yusuf, gentengan Nabi Yusuf Kak Dinto genteng nafsa. Makan keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mangkan embian le alek ni kakak mun minta genteng cek minta genteng nafso tapi genteng wibawa. Genteng tapi saya kata kau pon anta nurun fauqa nur, ajunan Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi cahaya di atas cahaya. Mangkana para Rabu Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto mulja make umat tenoro mulja. Mangkana ajunan sedaja muslimat muslimin sedaja papunga titi umat Gusti Kanjeng Nabi, karena umat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto umat seterhormat, ummatuhu marhumah, umat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto umat seterhormat seekani seren ku laku nalekana sobung omor tak kira seksa nang nyapoin neraka. Bunga tak bunga? Ni kata bun Gusti Kanjeng Nabi tibi ummati tang umat hadihi ummatun marhumah, tang umat terhormat, laisa alaiha adabun fil akhirah, ku laku nalekana sobung omor tak kira siksa nang akhirat. Nyaman tak nyaman? Embian sobung omor bila abai kudu siap karena panjenengan oleh jaminan Korea konin umat Gusti Kanjeng Nabi ku laku tak kira siksa nang apa ya ka. Bunga tak bunga? Apa napa umat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto nalekana nang akhirat mata siksa karena siksa na umat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ampun ipatoron itunya. Kenapa? Pertama al-fitan, fitnah. Boleh nggak boleh kok ngabe segedina tak ngabe segedisa. Karena saya ke tokang nggak kebayan fitnah re Syria. Tak kira rumah. Bener. Fitnah. Makan gulu mata orang kabu ibu, bu. Kamu kan toh tanah merah lagi motor saya nggak jaga culut. Innal bala muwakkalun bil mantik sangkun bala ini kebanyakan diri ini kah embian para ajain kelakuan bagus pabenyain biar nak sedekah pabenyain biar nak nyombong ke masjid pabenyain biar nak kebai masjid pabenyain biar nak ngelakonin kelakuan bagus nalekana sobung omor mun embian lebur abentan coba ka orang panjenengan ku laku tak kira melon nang swargana Allah. Demak masuk surga. Bo abdina saya bangun masjid ngabi teloan nang teloti semalaikat. Baca endi gelu. Tengok kada swarga beun roman beun saya ke bain nalekan nang itu nyaro lai sertifikat ka orang lain. Beun tokang arasanan tetangga negeri. Mangkan gule mata orang. Sambin apa sih mak kita usil sih? Bener. Kula mak heran kareng bini ni ka heran kula. Reng bini ini kesaraan ben CCTV karo satu arah. Mun reng bini ini mak tega tahu ka sesen dapur, mak tega tahu ka sesen kamar. Bila nasi jepok nyengok. Bener. Embian ni mak tega oning. Kak apa? Ben tahu kak apa? Ben tahu nang Roma si gelek ro ikan nangin pengajian apa? Ku cena cek rajin naga. Mak tegay cengok kenjerian nah benih sengiding aki pengajian mun parlo teman yang di dekatnya itu dilihat ya bos dari atas acora obe kodu riberin plasmina sate obe boleh emas riberin lek paden obi sate obe si acing kerincing yelati nanti naro online cibi mak been si usil bener mun teroli lagi ya ayu alak
lakoh. Embian jak boleh lebur abentaan cuba ke orang lain, embian ku laku malah jadi orang yang selamat. Wazzalazil, seksana saya petoron nang etunya umat ku Kanjeng Nabi nomor 2 gempa bumi. Ibu, bapak, seorang musibah etoronaki ban Allah kak dinto ma dhaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Allah kak dinto tak kira noronaki situng musibah yang menyebabkan kepada kematian kecuali nang ebumin Allah kak dinto ampun terjadi kebanyak kerusakan. Mangken kak dinto ampun depak ke jauh mana. Mangken orang alaku maksiat kak dinto orang terangan tak ingat lambak. Bener. Mun lambak ki pada dusta di masa tiba pada todus. Ayo lambak saya joget nak kanak keni nang atas panggung ki usaha melaki balon. Mun satia tak sekeni tak setua joget kapi ding. Bener. Ayo kau mancing aja kaja. Mak masih tengit saya budi deh. Baan ayo mau main TikTok ro apa mata tahu duit lah tua. Oh. Mata tes. Empon nyaman pon jogi bawa boleh. Tes. Iya apa iki joget de rumah tak todus. Iya mun nik ke nik lebur ya bos. Mun lawat tua jeben enggak bisa lagi. Bener? Iya lah nang baila mayu entar ke majelis ngak re baila dikir baila. Kita re asar lah para mau riba. Artinya lah para de perjalanan kita. Hidup itu bagaikan perjalanan. Mayu abali ka Allah ambu lah jaga mainan TikTok nyengok tak rapa kerja boleh burgeluh. Jangan pernah jadi pemain lah jadi pemain tak lebur. Mun situng kelakuan bagus kita sih harus jadi pemain. Tapi mun ngelakuin situng kelakuan coba ambu jadi pemain. Mangkan mata corona Baan riu jangan riu. Dimma beda rok, iya bener rok syar'i setia. Keng mak beda rok sedeng neradeng perkara-perkara bibir roh. Engkok ngambil saki roh, nang kampus gula kan ki aku liya, gula ngambil saki je mahasiswi re kana. Orang tak pate lebur ya bro. Kile ya bos di bawah. Iya cak reng lora daripada sehat ke. Tambi sejak. Iya baan sengat nengat sambin. Apa sih arok nasi biasa le dek nikah ni lebur seragam lagi mak banyak saya buru campur tak pate kompak biasan beda koning beda mirang nah empon embian ambui ala kutusa mak lebu min Allah kak dinto tak kira guncang musibah sukses nomor 2 seksana nomor 3 umat Gusti Kanjeng Nabi seepotoron itunya wal qatlu dan pembunuhan kak dinto ampun tidak akan terjadi kepada diri kita makanya pak pada umat saya terhormat umat Gusti Kanjeng Nabi bunga ajunan teti umat Gusti Kanjeng Nabi pas kita mau beda mulot tak rengkin tepak cek sarana gelu bener malarmu kebarokan bulan molot malam hari mangken beten kau leban para ajunan nang era akhir bulan molot malam hari mangken beten kau leban para ajunan sarang Allah setejen malarmu ke yang kak derajat sarang Allah barokana apa-apa selama sebulan beten kau leban para ajunan malarmu ke beten yakin orang sebunga dunia akhirat pecera dunia akhirat yang kak derajat sarang Allah beten orang mulja mangkan para Rabu bedesitung debu na ulama Tabuna Abu Kilabah Nabi tak kalipan yang dalam situng keterangan beliau kat dinto matabu albirru la yabla waddanbu la yunsa waddayanu la yamut i'mal ma syi'ta kama tadinu tudanu albirru la yabla kebagusan kat dinto sampai kapanpun tidak akan pernah hancur waddanbu la yunsa bentusa kat dinto sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan. Artinya pun apa para Rabu? Minabi badan kau leban para ajunan lebur ngelakonin situng kelakuan bagus nanem situng kelakuan bagus mempongki badai dunya karena dunya kak dinto adalah ibarat sebuah ladang sabe dunya kak dinto ibarat sebuah sabe minabi badan kau leban para ajunan nanem situng kelakuan bagus maka siap ku laku badan kau leban para ajunan bekal titi orang sebunga nalekan sobung omor bekal metek pun apa si mari etanam neng itunya Beni amin remayu kelako.
Wadanbu la yunsa, bentu serak dinto sampai kapanpun tidak akan terlupakan. Tapi sebaliknya, minabi beten kau leban para ajunan lebur ngalakonin situng kelakuan setak pate saya ku laku bekal liap siap Allah bekal ngadep beten kau leban para ajunan. Makanya hidup itu harus seimbang. Bahasa orang Serongki, hidup itu harus balance. Ngerti balance-nya? Seimbang. Recan Mbak Musa, hidup itu harus balance, seimbang. Ani ka Serongki bekebere seguni balance, balancer you. Hidup itu harus seimbang. Nalekana abek ngelakonin situng kelakuan bagus, kak dinto kebai notopen kelakuan abek saya tak pati sairi berin. Mangkan je pon guru beten kau lah, saya ngak jong. Cek nu anu geluh takok tuli cabut. Cek kut sekut geluh, cek tak santak geluh takok terapas. Deli lepon apa? Pau mon manis kan lekas polong, bener. Artinya apa? Abek makela pernah alakonin coba, tapi kor abeli ke Allah. Kor ki lebur alako bagus, insya Allah beten kau leban para ajuran bekal teti orang yang selamat dunia akhirat. Mangkan hidup itu harus seimbang. Hidup itu adalah pilihan. Minabi beten kau leban para ajunan bisa mele situng pilihan. Si terbaik maka beten kau leban para ajunan bekal teti orang yang paling baik. Kulekan mator ribarin, enggak mbian sedi ribarin, enggak. Apa? Kule mator ribarin. Saya ngak mon odi nang etunya ki bedelu geluna. Enggak. Darma. Enggak mian, saya dim mayu. Ah iya, odi ni kamon ki bedelu geluna. Ada iya mon morok po sepon re seminggu lepain lah. Odi ni kamon ki bedelu geluna. Sapa abai ban apa abai mon ki bedelu gelun ni kata kira saya. Tore bukti aki, tore ki. Enggak mian ki, tore bukti aki. Kula tanya ke bapak, Pak, halo. Itu mian Pak. Halo, tarik jawab. Pak gula tanya, mbian jawab pas sepak petepak siap. Halo. Itu Pak. Tarik jawab. Gula anyak tanya ke panjenengan. Jawab pas sepak, jawab petepak. Siap. Tarik gula tanya. Pak, odi ni kamun ki bedelu gelun ni kata kira saya. Gula tanya ke mbian. Mbian andi raji raptin gelu. Nyaman tak nyaman? Remam tak kompak dengan. Dalam nyaman, luar tak nyaman. Mbian andi raji, ratin gelu, nyaman tak nyaman? Hah? Dak ada mama bingung. Nyaman apa tak nyaman? Taknya neng kau tak tanya ke ben. Nyaman tak nyaman? Tak kiranya nyaman. Masa mbian tak ada kira-kira sekali. Keluar seguni masa ambian tak imba sekali. Boleh ring bini mangken yang gula sama orang nak cek pegel soro siapa ngonceng kok. Ring bini mangken ni ke banyak ring bini palsu. Pada bencecen ablek ke hongguan kini buka tepak ke kerepek tet. Bener. Ring bini mangken karo pada ben kasah. Mun sorotin martin nang yade. Kan mangkana HP ring bini secocok ni ke bini Xiaomi. Beni iPhone, Oppo. Karena Oppo bisa mempercantik. Selfie si. Demak ayu. Mangkan gula ngocak glowing. Embian tak perlu glowing, embian tak perlu ratin, sepenting atin ate. Mungkin ratinmu warna glowing, nasik kuring. Warna glowing tanah kering. Adik BC benering Serongki, adik BC benering Tanah Mirai melaki skincare. Mon sepo tak kira tahu ke skincare. Saya tahu ke bedak taburan. MS Glow. Allah. Serum, ya. Sorum. Amplas. Kapi siang kuy. Mangga nandi PC melaki skincare, tandi PC care. Mangkan bade bedek saya tak pakai terapas bedek cena. Pote mun pote gila capok. Gila capok panas pa tepak rami rabu kabudek dem. Allah. Allah di nama kita ratin lagi.
Pon tinggal maka kita aratin. Syukuri yang ada, jangan pernah berpikir sesuatu yang tidak ada. Tahu saya operasi plastik tina maka kita aratin. Lagi tina orang laki ini kata ngebes muana tapi ngebes Athena. Bener? Ya ngecade cek kan yo. Engkau regiai maka bawa coba deh Rio. Reng laki ini ke ngabes radin Athena daripada muana. Ya kita tak terima. Mata terima bener bener ki bagi. Marah-marah mau tak perhati aja. Peradini no orang ah. Peradini bangonyak sekali. Marah kok seorang san misan lelah. Empai ngai bidadari dia mau nginom teke dinane ke telerong. Tapi mau tak pelak ke selaki tak kira ndak. Bener. Mak ben saya jawab apa tanya orang. Marah kini ngajak lecek, reng laki ini keleburan reng bini saya open. Ambian coba ninta Sayyidatina Aisyah. Ayo bi gulai balik nah mumpung makin bulan Maulid. Sayyidatina Aisyah kak dinto para rabu nalekana tuka ka Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tukana tebu na kuntak sami sareng tetebu si biasa nah. Katipun apa? Minabi aduh mak weng. Tes pon, saya pon. Dia apa pon reng agak nafsu bah burung ni lah. Ba acara mayu acara daripada nafsu tak nafsu lagi ya. Sayyidatina Aisyah kak dinto para rabu nalekana tuka ka Gusti Kanjeng Nabi tetebu nu kun tak sami sareng tetebu si biasa sindiran no mangkan Gusti Kanjeng Nabi langsung paham ajunan tuka engki Sayyidatina Aisyah engki Gusti Kanjeng Nabi engki nyoon pangapora bu moneng di Madinah moneng tanah merah atuting deh ya mana cak ambui ya ngak jadinya Perhati no orang mau nanting tuting ke selake tak kira ndak bener terus aki ya nggak jadi cak ambui nggak jadi banyak bela ancor magi HP na bener cak macan matumbuk roh etina niser kabin enger bener gila ambian pak open ke selake makle masuk suarga kebanyakan seboran reng bini kak dinto para rabu laku paling banyak nang neraka si Allah si ande apa sebab karena tak open ke selake mangkan sampai berdes dalam situng hadis dakhalat imraatun masuk neraka dakhalat imraatun annar masuk neraka situng reng bini ni gara-gara pengis ka koceng reng bini kun ka selake kun ka koceng bian pengis bian guk laku masuk neraka setiap siap sela komuangan koceng ke pasar leh salah kok yang ngucap iyo kiridu hari kun muang koceng boleh pas selake kirin ban dak remah bagu laku mangkana banyak reng bini kak dinto para rabu laku paling banyak nang neraka si Allah sia enggak nyela kemarin dapat ke rumah kikirin boleh selake ambui reng laki ini kan lebih seneng kak orang bini biasa tapi hatinya bagus mbian ingat kata-kataan gula kecantikanmu itu hanya akan membuat laki-laki menatap tapi akhlakmu itu akan membuat laki-laki menetap. Mangkana Muhammadkan jodohmu maka Khadijah akan menjadi pendampingmu macam sia. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak mari dia mencerita. Nomor 2 ganteng gelu. Pokon mungkin abun tak gelu tak kira saya. Soki gelu pada tak kira saya. Munyin koceng sangku maling. Tak kira itu tedu miskin gelu pekuasa ke ati ngabesa kita tang kejan segala akan te motora akan te sepeda na akan te emas pekuasa ke ati mangkan mangken banyak reng laki dengu degak dinto oban gara-gara reng bini apa reng bini banyak nuntut ke reng laki bentau kak apa engkau pada terus melengak ruagiang tapi entak kelima beri ngak engkau ingat jeriah dibudin saya laki banyak mikir pas oban setruki dengoda gara-gara orang pokoknya salamun lolo orang bini katipun apa sih saya teng seteng minabi beten kau leban para ajunan lebur nyokorin atas nikmat seperang kaki Allah dan ku leban para ajunan maka beten kau leban para ajunan bekal eparing nikmat seluar biasa amin palarmu kai kandi sareng beten kau leban para ajunan pon lanjut lagi
I'mal ma syi'ta kama tadinu tudanu. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, tapi ingat suatu saat nanti kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan itu. Minabi petan kau leban para ajunan lebur ngetung lakuan bagus, petan kau leban para ajunan lebur nyetung dengan kelakuan bagus, maka dan kau leban para ajunan insyaallah bakal jadi orang bagus ben akompon nang sentung tempat si paling bagus engki gak dintos swargana Allah. Mangkan kulit jek bunga para rabu majlis akad di malam hari semangken koloman muslimat dan musliminan akad di malam hari semangken kak dinto situng majlis yang mana disebutkan bahwa ketika engkau ingin tahu di mana surga Allah yang berada di dunia, maka engkau pergilah ke satu majlis akad di malam hari mangken beden kau leban para ajunan beden yang situng swarga sekak di swarga kak dinto bede itunya embian nika mangken akompon leng tempat swarga ning swarga itunya. Mangkan para rabu timin beda salah situng sahabat kak dinto tegur sareng Gusti Kanjeng Nabi. Ma ajlasakum, apa yang melatar belakangi kalian itu duduk-duduk berkumpul seperti ini sahabat? Jawab sareng sahabat, jalasna nadzukurullah, abdina duduk-duduk berkumpul bersama kak dinto Gusti Kanjeng Nabi karena adzikir ka Allah. Kita bersama mulai gelak kan adzikir iki. Majlis dzikir. Nomor 2, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Abdina duduk berkumpul-kumpul bersama seperti ini Gusti Kanjeng Nabi jepon sahabat keng karena nyokoren atas nikmat saya paringaki Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan jalan yang paling benar yaitu agama Islam. Beten kau leban para ajunan malam hari mangken akompol keng karena nyokoren atas nikmat saya paringaki Allah dan kau leban para ajunan. Masuk ampun. Nomor 3, wa manna alaina bika. Ben abdina Gusti Kanjeng Nabi duduk-duduk berkumpul seperti ini keng karena nyokoren ke asokor paringin Nabi kati ajunan. Malam hari semangken beten kau leban para ajunan mabade situng peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situng majlis luar biasa. Maka ponapa saya kalakukan kuleban para ajunan ta'buna Gusti Kanjeng Nabi innallaha azza wajal saungkuna Allah azza wajal yubahi bikumul malaika, membanggakan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Allah memuji kita di depan para malaikat ponapa semare ekalaku beten kau leban para ajunan malam hari mangke. Artinya ponapa para rabu minabi beten kau leban para ajunan ampon sebut asmana sareng Allah elangi maka ku laku beten kau leban para ajunan ampon masyhur fis sama ampon kenal ku laku asmana beten kau leban para ajunan kare ku laku beten kau leban para ajunan saya masuk swargana Allah. Ya kor terosaki majlis ketika dinto raja uji nah bener. Perkompolan ketika dinto raja uji nah mun lebenyak orang apa kun raja uji nah. Mangkan perjuangan ketika dinto perjuangan. Majlis ketika dinto ini adalah wadah. Mbian oning bete. Kula tanya kambian, bete mun bagus banyak orang entar. Napa benyakan bete setak pati bagus banyak orang seentar. Benyakan kama. Mara kok tanya. Mbian mun masuk ke toko segonteng kaca pas mun masuk buka ajan ro buka TV bede tulisna open ro mbian masuk ke kesa. Takok pakun pekena larang saya bede dalam bener benyakan kama saya bede pasar benyakan kama. Oh benyakan pasar kapi bede mun saya bede pasar. Kula tanya malam hari mangken benyakan kama saya bede luar daripada saya bede dalam. Ayo benyakan kama malam hari mangken saya alaku bagus daripada saya tak alaku bagus. Ayo mangkan majlis ketika dinto para rabu embian masuk ke bete saya bagus embian lah masuk ke kendengan saya bagus masuk ke surga Allah saya kumpul mari mangken kuliakin ajunan setuju orang-orang surga setuju kula jamin ya kerja entar sekalian pas elang boleh padan benoreng masuk lah tahu ke masuk dalam beda AC baki keluar boleh nyari panas ampon mayu mun kadung istiqomah mayu mun kadung capur terus haki. Iya padan menceritakan ring Madura ro lambok kak entar ke coba takok masuk ke situng toko si bede tulis na open karena mun ring Madura masuk ke open si jelas open jan ring Madura padan pengopenan bede cerita na orang luar negeri pote tali buat pote pas esoro jek masuk bi ore lah jek masuk been marin buleng jak ring Madura si abenta ben ring luar negeri di masih ngerti kak dan si gelak ring tanah mira ipun ten belen ngak-ngakan tadi saya tahu padu bening luar lagi Allah cek masuk Allah ben mun masuk marin celeng jadi pengumpulan jadi tulisna open Allah cek masuk pakun masuk jadi tak ngerti
masuk saya keluar orang negro. Jak ringe boleh tak pertaja. Le soroja masuk kok mereka tak celeng. Ari ya bukti nah, celeng. Begitulah orang Madura. Kula hebat reng Madura ni ka bunga kula tadi reng Madura. Reng Madura ni ka tak pernah ndek mun sabuk budi. Reng Madura ni ka selalu mau ada di depan. Bener. Reng Madura ni ka tak ndek mun sabuk etengkai ni budi. Reng Madura ni ka mun urusan tengka nang ya ada. Padan mencerita na orang tanah merah, reng sarong kita tanah merah, entar ke Jakarta pas jadi orang sukses. Jadi orang sukses, jadi bos nang kasa alako nang Jakarta. Pas muli ya, lambat si mangkat numpak bis pamole na numpak pesawat. Orang lah orang soki numpak pesawat. Bi orang tanah mira sangku pesawat kon lah oleh karcis pada ben bis to juga di maabai oleh. Ya maklum orang baru kaya. Tegur ben pramugari, bapak tempat duduknya bukan di sini. Modeng Madura tak anda mun soro tujuh budi pak kuneng neng ada. Bapak tempat duduknya jangan di sini, tapi tempat duduknya bapak di depan. Oh, kamu ini siapa kok ngatur-ngatur saya? Saya ini sudah duduk di depan sudah enak, kok disuruh pindah ke belakang? Kamu ini siapa? Saya ini pramugari. Siapa pramugari itu, Pak? Pelayan dalam pesawat, Bapak. Yok kun pelayan. Engkau mandi pembantu teloan. Mak ben situ ngatur engkau bos. Modeng Madura, tanda kalah aja. Datang kopilot, bapak jangan di sini, nomor duduk bapak di belakang nomor 50. Bapak jangan di depan, ini tempat duduk orang. Bapak ini siapa? Saya ini penyumudi, Pak. Saya ini senyetir, saking bahasan. Saya ini yang mengemudikan pesawat ini, Pak. Kun supir wat megawat. Engkau re nang Roma andi supir, Pak. Empak. Engkau re bos. Hari mending anu re, apa? Mending tak tahu apa. Dibudin keridu ketemu pada ben orang tanah mirana pas ngocak beden apa mak keridu cek reng kula la tojuk nang kanto nyaman bagi soro pindah ke budi bo mbian ke kamma kula ke tanah mirah toron kamma toron sor peje mun toron sor peje cek nang ada tapi nang budi mun yade mbian entar ke Singapura. Bener. Hari menering tadi pokon reng Madura ni ka sakti tanda kala bener mun urusan arek neng ya ada kemon diberi suepan buru kapi mangkanjan gentak si pada neng tanah merah mun satia cong mun satia buk engkok satia si amolot mun diberi engkok isek sama lo lebih ban yatu mana lebih ban corek mana lebih ban satia gantian ben si corek ni satia. Bener. Makan beda istilah para Rabu mun beda orang bini acadaran ngiring mazhab Imam Syafi'i. Mun beda orang bini tak notop aurata ken tak acadaran ngiring mazhab Imam Hanafi. Mun reng laki reng bini acadaran angkui masker ngiring mazhab Imam Jokowi. Mbian pabunga mangken PPKM sudah akan dibuka. Tenang mana lagi? Tenang cak dengan dinole belum bulan lah. La para lahiran din lah kan andin mun lahir jangan PPKM akan dibuka lagi bener ya iya kok pon lanjut lagi kula motora tersaki majelis bagus ketika dinto nyaman perjuangan sobung perjuangan gak dinto saya para Rabu niat napain nak foto karena minabi abenta anak seporan kul berapa lagi nak malam lah hari pas ngucap acara 20 menit tak acara apa kena minabi berbicara tentang anak seorang anak kak dinto para Rabu saya lahirake itunya kak dinto ujian bagi pasera bagi orang sepo timin para Rabu beda salah situng sahabat aduan saya kak dinto ya Allah malar muka abdina ya Allah ejawakin dari fitnah 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 ya Allah tegur sareng Sayyidina Umar ambian taro jauh dari fitnah engki Sayyidina Umar abdina tak kuat Sayyidina Umar abdina tak mampu berarti ambian tak teruan di anak kak dinto para Rabu fitnah wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim dan ketahuilah bahwa sesungguhnya anak-anakmu harta-hartamu itu adalah ujian fitnah bagi masyarakat bagi orang sepo
Minabi ajunan taro ketuk na putra si soleh. Minabi ajunan taro ketuk na putra si soleha. Konteksnya di dalam Al-Quran berupa doa. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mangkan para rabu emot ketebune Sayyidina Ali. Orang ni kemontoro titi orang ontong. Sepertama al-qanaatu bil jahli, harus menjauhi kepada kebodohan. Artinya abek montoroan di anak genteng, abek montoroan di anak soleh, abek montoroan di anak si soleha. Sebisa mabunga ka orang sepodua na, sebisa macemper ka orang sepodua na, abek kotuan di ilmu. Mangkan ontong embian ibrik betul ketika dintoh embian tak bisa titi orang alim tapi muta'alliman, bisa titi orang si ajar. Montu ke boleh lah tak kira terima, bener. Montuk ra montuk mun tak agun gerid dubuk nyain ben kiai ni kok. Keng mangken ni ke santri pontuk ni kata sami sareng santri timin lagi. Mun lambo ilmu nasukun ni ya arhamar rahimin lambo tak ngelimpo robben ya arhamar rahimin mangken bener. Lambo ilmu nasukun ni tapi barokah. Mangken ni ka ilmu na banyak apa-apa mata apa te barokah. Karena ketakdiman ke guru ampon cabut, ketakdiman ke guru mangken nak anak santri mangken ni kata apa te banyak lagi. Cek mun nak anak santri kintor mator ke kiai robeni tor mator. Derma curhat. Kula bade santri dik bari. Assalamualaikum ra. Waalaikumsalam. Apa cow? Abdina acur hatira. Sia. Tepak ke santri papan tak kae mun ngare. Ara apa jong mak curhat tu jong. Abdina galau ra. Sia. Galau ara apa? Abdina ngapa lagi Quran tak lemas so. Ya apalagi Quran biban. Bobunten ra king kun mun lakadung semangat ya apalagi mun tak semangat torot ra. Cuk can ibu si penting montuk ra. Hari se salah. Ben mole se salah yu. Aro bah di ngaki ben murid teben santri si penting ben montuk jong dina kita pinter tak ngapa lagi ongkur yu. Terus dak rema benjong abdina tero mulia ra. Sia jagon tero mulia re benjong iya lale mulia. Mun tak beki ben ajunan abdina buru. Mun beki mulia mun tak beki buru. Hari mun santri setia mak oning bian. Cek mun tak beki mulia bah biasan bede akal we jang makejang roh jin makejinan. Kulirik berin tanya ki kaleknya. Dik berin bede santri bini bukri dua rumah. Alek gula ni kebiasaan penambahin. Biasan ni kasih toron penambahin nah. Nambahin. Mbah tapak ke santri bini mun tambahin gini langsung barasnya. Pemain muda ni. Tambahin ben alek. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Alhamdulillah beni jan beres jan sarah. Bah ngocak alek ka gula dak remere mas. Mak engkok nambahin orang beres nambahin santri tibi tak lem beres. Bi gula ngocak pamole dek mun bede santri ngak jadi pamole. Mak tahu ben mas, iya cak reng emas re pengalaman lambek ngak ria. Cak gelak pada. Biasa nak ngude kan mun nak ngude ni ka asyabab syubatum minal junun. Nak adat ngude ten kak dinto ketuan sifat cabang beglek gileun. Arten beni gila ongkuan tapi beglek gileun. Kan mangkana mun cita-cita nak ngude ni kan luar biasa. Mati masuk surga. Di dunia kaya raya. Punya istri yang solehah, di menemua, makin nemu sekali tak kira ndak aja. Bener? Tambahin bi gula. Lah dek telefon ring tuana soro mole. Bo mun tak beres mas. Bo beres masa siap titikan tena. Telefon ring sapona datang alhamdulillah ka compo. Ya nangis orang nyaman ring sapo tadi. Ngolatin anak ampun kejang-kejang. Nangis bi gula ampun bu, cek tangisin. Bek tak peleman beres marina. Mun tak beres gula siap titikan tena. Bu ajunan titikan jenang engki gule siap titi potran panjenengan. Bu ya mundak nikah ik tak boleh man ranya. Bisa oleh si gentengan ke. Entak mana. Singkat cerita semalam tak ada kabar. Bi gule periksa ni. Dek remet lek mak tak ada kabar. Aduh saya pindah kakak kok. Ya Allah, pakai laku Nabi gule telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bu, alhamdulillah abdina saya. Bo tak tanya mbian, potrana saya napa punten. Alhamdulillah ra, beres ra, TikTok semalam ranya.
Ada yang nak kena setia. Belak ni nak kena setia. Oh ampun nak kena mangkin. Mangkana panjenengan Pak Ontong pengaji beri betul sareng situng majlis panjenengan bisa ngemotin dak putra-putrina makle kebetapan putra-putrina panjenengan makle bisa dadi orang selamat. Kuli yakin para Rabu sak kompol malam hari semangkin. Pabucok orang parosake orang Pak Andi masa lalu saya tak pati saya panjenengan kora kumpul ke majlis kak dinto kuli yakin ku laku bakal ketemu dengan surga Allah. Yakin je yakin majlis sebedai kak dinto majlis ku laku jadi orang yang selamat kapi korpa semak ke Rasulullah lebat ke Rasulullah ngadep ke Allah lebat Rasulullah bukain benglabeng swarga karena para Rabu laku nalekan abutan kau leban para ajunan mun tak ndik peneguan neku ke pasirah bener mun tak ndik betul neku ke pasirah bener mun tak gen tak ndik ulama-ulama kak dinto neku ke pasirah bener abak tak kira kenal ke Gusti Kanjeng Nabi minabi sobung ulama-ulama kak dinto abak tak kira bisa kenal ke Gusti Kanjeng Nabi minabi sobung majlis ketika dinto bener mangan bian babunga ku laku umbian jadi orang yang selamat kapi Allah kak dinto tidak pernah melihat kepada masa lalu tapi Allah kak dinto melihat kepada masa depan seberapa buruk pun masa lalu kita pasti oleh Allah akan diberikan maaf pasti oleh Allah akan diberikan surga selagi kita masih bisa kembali kepada Allah pun apa boleh lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paancore no orang pabucok no orang pernah andi masa lalu setak pati saya koro abeli ke Allah lebat Gusti Kanjeng Nabi lebat majlis ketika dinto panjenengan insyaallah bakal jadi orang yang selamat kapi doaan panjenengan seteja saya hadir malam hari mangken lebih manti daripada doa-doa selain ajunan orang yang semak ke Allah ajunan orang yang semari atapa embian ni mangken badan ben keper embian lah kira yang nerbang ka seketika dinto panjenengan semangken pun lestari atapa riberiin pun nari embian sosa riberiin pun nari embian numpak pickup nyok-nyok bener numpak pickup can gula karo paden ben numpak Alphard make rok ketabuka teke kalau pain iya di mah saya kerasa aja mun diberiin dong makai labar kebaran dari keburu kelepain mangan gula motor saya nggak arogan pasepa niser ke sebudina ya bos dosa tak ya bos eman bener Mangkan embian nalekan doa malam mari mangken ana ma'aman dzakaroni subhan Allah dalam hadis kursi engkau rea bareng ben orang saya semak ka sengkok saya laku nyebut ka sengkok bibir laku becah kala ben tikir bibir kala becah kala ben lebur mau selawat ke Gusti Kanjeng Nabi maka doan panjenengan semangken doan panjenengan malam hari semangken doa minta putra-putri panjenengan malam muga dadi putra-putri soleh soleha ajunan lancar rezeki malam hari mangken insyaallah panjenengan bakal dadi doa si mustajab Mbian mari beri doa bi gula bari. Engak ke doa di bari mbian. Orang montro lancar rezeki na engak mbian doa. Aduh repot engak ya. Berarti tadi saya ngamal lagi bener ya. Mbian engak lembek nalekan ke asat ro engak ceritan ke asat engak. Net aduh lupain aku ngana. Pada remani ke Bang Musa. Nalekan ke As'ad Samsul Arifin sokara cekak dinto para Rabu yon talen bom yajuk ke As'ad. Ke As'ad kak dinto tidak pernah gemetar. Ke As'ad kak dinto tak ngitek sekali nalekan beda bom yajuk ke As'ad sekak dinto. Sareng penjajah. Sareng ke As'ad bom saya asal letuk namung itu ting sareng ke As'ad. Semangka. Oh iya, mesti lah ingat. Semangka. Itu ting sareng ke As'ad. Porak sareng santrena. Bom saya asal letuk porak sareng santrena. Porak temu teti semangka. Kak dinto mon orang peratu ke Allah mon orang semak ke Allah coba kita kemarin Pak Bapak ni kan beli mercon sini gini baik tuting mandi rokok tuting telo kali kok teronin ke As'ad be mandi tang colok rokok nih rokok solat Pak hancur apa apa? Karena abak kita andi sampungan. Makan tebun Allah. Abdi, hei tangkabula. Anallah, sengkok re Allah. Idza aradtu syai'an aqulu lahu kun fayakun. Engkau re montoro nyiptakin sesuatu, engkau re kun kari ngocak kun teti fayakun maka teti. Faati ni mare reng sorong kiri pasembak ka sengkok. Faati ni mare reng sorong kiri pataat ka sengkok. Aj'al ka maka engkau bakal teti yakin baan kapi sedaja masyarakat sebede sarong kiri takul li syai' ban montoro sesuatu ban kun kari ngosak. Ban mun la sembak kang kok beda sambungan ke sengkok bentero minta apa lebih ben kun kari ngocak kun teti fayakun maka teti
pasembah ke Allah pada boleh lebet Gusti Kanjeng Nabi abak mintaan apa-apa isarang Allah iparingi teka hajat rezeki tak pati lancar otang sialu bulu diberin epona otang kakapi enggak mian kamalaman enggak pesek ini enggak enggak iya ulang boleh enggak dak remam ayo baca berarti dak sing amal akhir ya pesek ini dia ira enggak no aduh tak tahu karena orang nikah lambek kulo bade cerita na bade orang bengkes raja otang puto pesek 1 juta enggak kamala amalan nikah lata pepet tas baca entar ka ATM rencana mun tutu obeng 1.000 ternyata kin lecek saldo obeng atau mau IC 1 juta siapa sing ngirim ayo nyari otangan lah tak nemu kan orang ni kamu jojo kapi ngaku mun lata miskin tak ada orang ngaku bener mun tepan jojo 10 popo ngaku tang majedi tang embar 20 popo nengkok bener kamu lihat di apa tak ada jelok makai teretan tibi jelok wak beda teretan di luar bareng lagu nentara utang jadi bener iya kok beda benimbian hahaha repot saja apa meni yo bi gula ebri mal amalan manti gula oleh diri ring sepo dak remah mal amalan pesekeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimi lona sawa tangah semangken teti juragan ambian mun ngamal lagi nikah ambian bah tak pertaja kamal amalan nikah lambat nalekana ke Khalil As'ad sebaran lambat nalekana Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan kak dinto pada orang Cina minta doa ke Syekhana Khalil doan Syekhana Khalil lainan boleh dak remah nalekana pada orang Cina minta soki ke Syekhana Khalil pas Syekhana Khalil mara bingko doa kin men male soki engki siap Syekhana dak remah doan huang hoeng pak huang tak nuang pak hoeng tak nuang tor ngacentor soki puh soki ongku eta yaki pandang orang Cina kak dinto doa na apa Syekhana mak pak huang hoeng ba anjere tero ngarte apa tero soki kiap tina terus soki sana embian mon terus soki mayu baca benih huang benih hari pesek ni Maria malaki dak remah tak ada mantina tak ada ya mungkin doa melolo tak bisa ya Allah alpat ya Allah enggak din mada je ya Allah alpat ya Allah tapi tak alako jelerpat ya Allah cermat aku nah bisa magi lebri na doa ndak remah embian oning embian mun andi pandemin tak tuli andi pandemin tak tuli cekeh bacana bada embian paling oning Nabiul Huda enggak embian ayo baca kasar lancar sekian gula pernah kejadian suatu kejadian yang aneh gula tibi tore gula tak cerita orang gula tibi gula ni ka pernah tapepet lambat nalekan anak si nang epon tuk tapepet obeng kalau pain tak isambi epen taben karcis beh gula guni bacain Nabi al Huda alhamdulillah tak epen tak kenca amal laki ke rosak ni mun amal laki alhamdulillah tak epen tak mak bisa telopot asli karena itu ke lauk ke ada kebudi kurang satu ini siapa ini abak ngaku siapa ngabak tak nyambi bese lopain siapa ini transfer tak bisa transfer siapa ini kurang satu bitong kena mari kapi gula ni bitong mari majer capok Nabiul Huda kenti cak amal laki mun ke buat cuba beda boleh santri tak buat kak dinto pada Rabu minta ijazah ke Roma kak dinto evonis sareng dokter sobung omor korang 10 hari aki karena penyakit itu luar biasa macam Nabiul Huda 10 hari aki kak dinto sampai semakin ki lancung umur gagak apal ayo baca telo kali pah mulai mari lejriya mari ni ketemu boleh gula kin tak pati sehat telo hari aki seminggu aki ketemu boleh tega belenyet mian ngabas gula seminggu aki mari seminggu kini kapah telu areki pah 5 areki tega tobuk mian ngabas gula tobuk tega tobuk zurgiban nasdat hubban bertemulah jarang-jarang maka akan timbul cinta dan kasih sayang
Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo aja, tolong kalian. Pah mulai kemarin terlanjar rezeki kapi. Saya ketua notang malar muka pohon tengah. Sandi kesosaan malar muka paring na kebungaan sareng Allah. Peleman dari tempat kak dinto malar muka paring na kebungaan sareng Allah. Peleman dari tempat kak dinto nak boton malar muka titi nak boton sesoleh solehah. Malar muka ku naku apolong dengan surga Allah kapi. Amin. Ayo baca tolong kalian. Nabi al-huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah Nabi al-huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Sekali lagi Nabi al-huda tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Mbian nama laki ni kah manti mbian mun andi pandemin kita mare romana kita alastare bocah ini kah leng-leng ini kah insyaallah perpatu leng-leng ini kah bungkar roman mbian insyaallah bangun si anyar. Salah kok. Ya padan semoran padan ben pelian no. Kula mun tadi ke bungkar masjid jak bungkar hancur tak boleh bolehnya. Wan suara. Wan mbian insyaallah manti pengucap insyaallah mustajab doan kapi. Wan sekak dinto dari badan kaula korang berlebih nanya on pangapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa aja pon. Makin tajuk dulu doa. Double kat ni. Berkata duaan bang. Ana jama'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil rasulin nuraniyah wa lamatil qabdatir rahmani wa afdalil khaliqatil insani wa safi suratil jismaniyah wa ma'nil nasrul rabbani wa zainil mustafa ya sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah وربة العالية من درجة نبينا تعالى الوائي فإمام صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت ورزقت ومت وحييت إلى يوم تمات فنفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. يا ميسر يسر يا مدبر مدبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه بشير النذير. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.